ke kitopaka ka roti rona batho ba tshaka re hlale ka pele ka ya ndibona ndimhlomo sinempumo zami sisolonyana kwabona ka lo ngiyenta dibane santa somntana kuthiwa no akasekho uvukile nami ndizonqina ukuthi uvukile bazalwane bami namhlanje njengoba sithetha ngoKristu sithetha ngomuntu osiphathela impilo ukufa kwakhe wayesephethe isono sethu ukuvuka kwakhe wasibuya nempilo ndilinqina lokuthi no usiphathela impilo nike nava muzvikomzalwana emalangeni adlulileyo wabhethwa si-stroke 2 weeks 3 weeks back imina lo ndabethwa i-stroke ndingakwazi nohamba abafundisi baba phaya nonceba banditshata bandifikisa endlini ndingavudiwa ngoku sebendibambile umhlomo ujonge ngapha kodwa uba bendisalibele ukuthi since wayongcwatshwa kwakhe azange wavuka ngayiwa nangoku andingakwazi ukuhamba kodwa ithemba liyelala lokuthi uvukile nokuthi uyaphilisa kuthi abefike kubona akazange washiya noyi-one ukuthi akaphilanga. He was healing them all, of which one of those people whom he healed is I'm the one. I'm also one of them. Ngoku ndithi elangeni namhlanje ukuthi njengoba silapha siyayazi mos uma sifakwe emanzini sifakwa naye, ukuphuma kwakhe emanzini sivuka naye, nathi siyanqina ukuthi hayi uvukile. Kula namhlanje nje sime lapha sithi uvukile. Ngoku ndithi kona kubantu bonke bayazi ukuthi namhlanje nje sizokunqina sizothatha ngomuntu osimayazi ukuthi uvukile. Yayinguye onebango Samba